Omad dep koyup koygansızbı? Yaxshilik endi yaxshi niyat bilan qo'yganmiz. Gel. Gel. Bak, gel. Aktif olmadı. Joş ekene kalga. Güzel yol var. Ben öyle gel orada. Assalamu alaikum, Oşqabardın görүүчүлөрү, биздин мекендештер. Биз бүгүн Ноокат районуна караштуу Жаңы Ноокат айылдык аймагында турабыз. Жаңы Ноокаттан ушул өспүрүм сатылат экен ажакенин колунан сиздерге маалыматын алып жеткирип өтөбүз. Лайк басып коюңуздар, мынакей. Байкап туруңуздар, кичине эле жерди тартып болушунча жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабаңыздар, сиздерден лайк, бизден жаңы чыгарылыштар. Эми жакындан дене мүчөлөрүн тартабыз, маалыматты жеткиребиз туугандар. Бизден алыстабаңыздар. Ажака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз ажака? Келдик, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Саламат, көрүшүп коелу. Салам, ассалейла. Кудайга шүгүр. Өспүрүм тайыңызды сатасыз. Кудай хооласа şu satабыз деп койду энди. Алла жол элеп жакшыраак. Тайын өзүм кол бола кылып окаткен тайды энди. Кол бола. Kol bola özüm Novosibir'den özüm ok kelganman. Novosibir'den aldırgansızbı? O'sha yerdan özüm ishlab kelganman tanda. O'tgan yil noyabr oyida olib kelganman. Noyabrda ошондо жаш кандай болуп калды мунун? Yaşı o'shunda iyunda tug'ilganda o degasi. Кашкасы сынында сөз жок, кашкасы да узун кашка го. Сүрөттөгүдөй го кашкалары. Эми мында тишин ачып көрсөтсө керек, а? Тишини көрүп коелу анда. Ko'rsatadi mana. Mına tişini daha görüyorsunuzlar. Paltaraşka olup kaptır da. Mana paltarishka bo'lib qoldi. Endi qo'lga jo'shtuğu qanday adamga yaqinligi. Juda joy bor. Tuyoqlari toza, puti qo'li. Borsa kelaveradi o'zi. Dak odam maq desangiz kelaveradi qo'yib. Qo'y bola tarbiyani olyapti, Xudoga shukr. Yaxshi. Tuyoqlari toza, puti qo'li. Hamma yo'g'i toza, Xudo xolasa. Bo'yi qancha chiqib qoladi aka? Voy, kim bilet, men hech o'lchaganim yo'q. 60 ga boramiz. Ha? 160 ga borib qoladimi? Bor, 155 shunda. 155-60 ning araligi, ha? Aralig'ida. Mana ko'rib turasizlar. Satasiz buyursa. Xudo buyursa sotamiz. Bastırınca mı? Basın da bunday bayqaylı. Şaşanı var. Ha, bunaka. Qaytarıverin. Bunaka görüңүздөр, жақса байланышасыздар, экранга номерлерин жазып калтырдык ажакенин номерини. Полторашка чыгып атат, Жаңы Ноокаттан. Ажака, эми мунун баасы кандай болду? Endi bahor Xudo olsa kelishimlar qilamiz endi buni. Kelishimni arqi aytpaysizmi bundancha deb? Yo'q. Endi toy qora o'zi qo'l bola boqib o'zimiz bilamiz ekan, bu qo'l ish bilan endi Alloh shu yaxshilikqa deb Yaxshilik ishlarga o'shinga deb qo'ydik. Bo'lmasa ot qilamiz dedik. O'zimiz chorada ishlaganmiz. Shunga deb o'zim ashadan niyat qilib olib keldim. At qilib minemni olib kelgansiz. Deb olib kelib, yugandayma tiktirib, egarlar zakaz qilib qo'yib, Xudo olsa 1-200 o'yir götüm dedim. Hozir azob öğrenilek mi? Mingan bo'lgan yo'q, ishlaga qilingan yo'q. Taqagan tuyoqlar ko'tarsa turi, tamam yaxshi. Toydan. O'zi jo'sh narsa ekan, bunda odamga yaqin. Mana bemalol mana hech hurkish yo'q. O'ta jo'sh. Mana bardoq joyida. Shuni bostiringlar, mana chatqa oyoqlarini tortib qo'yamiz qanda. Bo'ldi, qaytaravering ham. Bunaqay kelishim bor ekan. Hozir meni nomerini ekranga yozib qoldirdik. Baylanışaverasizlar, mana o'spirim izdegenler qo'ldan chiqarmangizlar tug'anlar. Salomatda qolingizlar.